Yami etiefo akwaba na afei yenhye kasebo no ase. Yenhye kasebo no ase a wo forisi obosome no ne da na toso edu ensia 16th April 2024 yi emu ana ebeto gase anumre no nson am robbery bi akoso ewo odumase ani badu kwantempo no so ewo sunyane ene ne mpotemo a ewi akire na kire se University of Energy and Natural Resources esuafo ne akirechefo a wo motade o hode am robesi edituo ene sekan akosi wonom so ajo mo ho niam nyina ama me no kasai abrante ba kokura de nyankopon amfefie wato ayanom ewo ensiedo ewo saa am robbery no a ekoso no emu na asem no etofom no aposifo di toja ekirem se baby a enipa bofo di boni etisa na kwhye no wonom so ebeto apia to agyan akwakwachi wo mo ediaba me no kasa aposifo de krata tententen na pie monten so a ene DLFM kasebo yenso yensetime ka bia ye kan ya kiremu na emu nsam de etise ya saponyom edoso papa aposifo kiremu a wo mo sa atimi aka emnantia miensa a wo susuo se am robbery no a ekoso e was University of Energy and Natural Resources no wo mo sa atimi aka nipa miensa na emrantia miensa ya chi wonom no esan se wonom eya suspect nti me no ka say wo mudi enya meto dwana so aposifo tirem se wo mo beposa wo mo se ba ha kopem se asem no mu no kura no wo mo sa ebetimi aka na akwamka no a ekoso no aposifo tire se wonom eya hwehwemu a ekwakyiri enu nti intelligence operation ana wo mudi gu fom a ewi akyiri no emrantia miensa ya che wonom na wo mani ebo preprese kinswe toy na woni kase etentonto se bio wo bofo so bontia bonuo na yebusa wonom wo mo hwa posifo nanim din ate se bio akokwa wo huni kinsop ani se ka mo mesem yanko dan katwa na wo bra ya che wo na posifo tirem se enye mobile phones ahodo pii no an wo mo saka ye edi free mrantie eho sadan so ana wo mo set make laptops ene enema ahodo bia na emrantie wo mo hintabia eye hideout eho no makwasha aposifo abomoden ama yensa etimi aka wonom na aposifo atirem se wo bra amrobre no ekoso no na school fo no wonom ekodi dwuma bia na wo mo asada wo mani a na wo mo do mani akiremu ewo hostels ahodo no ana amrobre no ekoso a abonefo edi boni a etesa nam so emanipa baako wonam saa akwamuka no so ato yanom ewo ense edo na abrantie no abeto dwase wato yanom ewo ense edo no ne din ede Abdul Aziz Isa na waka students ne ho bi na so bi akire no am robbery no chese etuo na se kan no se eyese kan na kan no akoda wo sua de abeso o my Ghana no eyade se yetimi akuli ayaya ama afoforo bi so amane boni kirem se wo praye ewo am robbery no mo no yedo no ekwa ya asabia na so nyame adom yetimi ayi wonom so mo nkofie na wo mo enkonko yade ne de aka no enu ntimrante amiesa posifo achi wo mo no mo kire se wo metoto wo mo no akopem se wo mo ka ho no wo mo sabetima ka wo mo nyina na ebresem no yedo makwakopie mu ewo eye court demo ama Ghana mra so yetimi atwe na yede apie wo ba ye Facebook no so a wo hwese na school no setie no a eno aneda ho no enti wo adwempo bi na so message bi a wo de to ase comment section ho no mo a DLFM 106.9 a onsa ebetima ka yen na fe wadwempo no yakenkan adiama ho yento akasebo no eso yeto akasebo no so ye momfa nwura mu ewo fifi mantanum na honom ena lance copra eye market danso papai okohye ne kofuru kwamgo ya ewo mra na asase ho maso ekwaso millennium city a eno na banka soa na nedua ya mekasai eye ho mabusumi ne da toso adueno emfimpi mienu na do ni na yimu papai se amekase mo moden atenase aye na yi a ene ba ma camp mekire eye asrafo aso eye honom mo moden akwakosie no ewo honom fefefe na papa we ni nkwanhia wo no asiye ewo brada ofolusu obosome ne da toso aduasa emfimpim mienu ne do na yimu na okokoko hia de kofuru mkwamwo ewo ya millennium city eno no eban kaswa ompotem honom ewo mra ben lord ababiewa yesusu se ono no oye langard bomb moden atwi tuoko na chi saa hwe ni din ene osra ni odi tuedi boni se di mayaw ni ye manhye no kun ne twen ya na nde emra ye ni kwaso no na afize eye lance copra eye market danso na busuafo akire mu se ewo mu se ne wonu mu ye de nanso mtoto sre na danko akufuado Ghana man penin afinzu posi sanhene IGP and afinzu attorney general no office ankasa na tena ye and afinzu law enforcement agencies e my Ghana mu nyina say momo ma assemblea atu ntwa da efri say enipa bonfo man fere na man ka bia hyem e ba modin kwatwutuo ediku openi a de din adi lance copra eye market dance no modin say o mama mra ene na di ne papa pese de se afinzu ben lord ababio no so a sesi ameka say
ogina court no omo hwe hunu se mra no enu ne bedi ne se de se free se omanga na yete mo no etese mra na ye nadwuma na ye ntena se ma omanyimu enipa bonfo tumi mfa etu anhane nsem na okumo srani mfa entontwe no kwa ewa mra no entimi ni se nipa kro no eni na mra na due ye ni kos na ne abusuafo se ne mo obi kapa ne senti nsam twefo be pie wona mo se ne munya abotre na montwe microphone za momfa camera nsi ye so ne yenkasa na Ghana fo nyina hu se yenso nsam se yabo pa na no ena last corporate market danso ono akasa ne nana ne din de nana bena aboaje wa okasa ye ena wo kire mu se ya pa every say omo be yo mo dobo omo do ne ye pa atwede amponyankopon onka bi hjem na nipa bonfo we atumi akuna twene de ye omo ya pa na omo kire mu se asem we mo ma eto ntwa da every say ye na ye wie yo manga na ye nimpa obi wu ne esie ni pe na kire ye din omo toto sere se bo we de ma eto ntwa mo ma den sa tentene ebetumi ayi adwuma every say wo hwe anamon wa Ben Lord that baby what tray ya emu aya pa na ba Facebook no so a DLFM 106.9 mama me ne kasa no ba Facebook no so a video ne da so abetimanya bi na wa hwe e dia ma je emu aya pa je wo nyina ye krojan se ko bra Facebook no so DLFM 106.9 na ba hu ayi ne se de ko ya nyina no obetimanya bi no abo ne akwa homa na wa hwe na mama ye kire mu a se de akwa na ya papa ne sent to sere se Ghana srafo no mo kabia wo mu nyina na animanime no asase o man setwe a age o man Ghana nyina boso titiri ne kaso ne mpatam ana Africa bo primatem Ghana post for my so ntwa se be betimi aboa na kunkuma koso o man Ghana mu no eto betimi atwa mame abraje wa okasa ye no emu kire mu ni asemi from day one abranche Michael Danso akwala no wanka bia nhim enya so wadidi obi atam enya so aye obi abone bia asam no ne ha dwene pa no se ensentro ko mo me hwa de ni se simani a onu kretu etimi akwachutu oboso jani a onu onproboku no onya ne bone bia na so ekunu a yeni se na me haite eto de bia ensem sise ya yenya sie nipa ni wie pa na asam no na ewu ya de ya so nyina no se de de besu de ne besu yandi hye no ya hwere no ensan fa ma ne emma bio nanso yesi no yantese se mo ya to ba tan bia biem e wo Ghana ha enti ye bi kan yesre ye de yansam nyina the first gentleman on the land is excellency nana de dan kwakufuado nana wo ba tan enti yesre se asemi wo hwe na mo nka bi mai yenim sam wo ye afei CBS chief of defense staff bi support pepra a ono ena ono so ne ba so je ni da komi ono so wo mo kan asemi bi mai ye wi a IGP Inspector General of Police Mr. George Okuku Dampare papa we ya ba tan ye obi da no da ho no ena ye bi o chance ye bi foforo esi asam no o mo twa na mo kan ke ye ya mpasa ye se Michael ye go tie ni le na se asam no go na kam na yi ye ntimi ka asam ni eni a wuti ye last corporate market danso a wanya ne ba bi ekro no ne nana ne din ade nana bra aboajewa enu achi ene market danso ne ono wankasa ne maame nua ba ne din ade magra danso ono so kasa ye kire mu a Ghana posi foto to sere mu ada se mo ma asem we etu ontwa free se Ben Lord aba bi no omo kire mu se papa yi oye nipa bonfo pa se watumanya kukuduro ohun na timamuni atwetuo pa de si osrani so atutuo ne se dimayawo ekuna to atwene sa no ehu pa ne senti no omamra na ni nipa o kire ma mama tenetene enya dwuma efri se omanga na yetimu no se yetena se ne ye din na se timamufo etumi twetuo na mo de kum eyo osrani ya ne omanga na yakwa na se baaye osa kire mu se ehu ohu pa se betena kura mu na ne enipa bonfo betuma twetuo akum nipa o kire ma eden ne senti na ne manim Ghana mra ne opinion ne didi Ben Lord eni ni nipa ntu ase efri se de asie no emu oya pa yeah attention no because the Lord we say na so the police needs na ho police ni and the Ben Lord e de ba ho police needs na ho the Lord stop but we are not the problem is not the police that about the police ni no to what na that you find inspector the commander that again also you hear attention that very na your can you be so that the person in Rama by you hear attention you hear attention the Lord that do what of they can say you hear attention eni a wuti ye last corporate danso ono ankasa na maame ni nua pa ne den ade magra danso ne na wote ye no ko ene senior man oma akata nachi andom nachi sikasan ne Ben Lord so da so ara nam krum ha se omo kire ma Ghana Police Service ache na wogina mra no o ya binim so wogina mra no de enso oda ho okrum ha ade ba ko abufo ne se ache no ekwaboso me da bia ye mana aduan di anambo ade ya wo mu no oko se obetwetu akum osra ni okrum ha
yɛde ne bɛkɔ akɔ sɛ yɛde ne bɛtum sɛ yɛmfa no ntum obɛdidi abɔ ma Ghana ɛka kwa kahunu kwa enti na mama bi so no wudi awu anankagya yayi wafiri wana bibia twedi nanso agya tiram de me sɛ daakye bia no menyini ya ho Mose mra no wode bɛyɛ adwuma metro hu book utu mesi ya yentu sɛ me yɛto akase bɔ no so abufu sɛm kwa yɛto akase bɔ no so akɔ animu a yɛkɔ woti mantam no emu me na wokasa yi abrante bia ne dia betodwa ɛyɛ Adamu Bube wɔyɛ Fulani ni sabre ni ti yɛtwa mu mienu sɛ paint sɛ watermelon na ne nsa de ate atofo mo anesa ne nyina no ɛne sɛ sabodo ani tirem ɛwɔ kuro bi a yɛfɛ ne sɛ Bekpo ɛno no ɛyɛ fishing community ɛno no ɛwɔ across Napoa number 2 electoral area ɛno no ɛwɔ Krachi East mense no mu ɛwɔ woti mantam a amanebo ne tirem sɛ abrante yi a mabɔ ne din Adamu Bube wɔde na nantwie akɔsɛe wɔ kuani bi afuo ama wɔ kuani no atwene so sekan ne wi atire no wɔatwitwa Fulani ni no a awurade wɔba yɛ Facebook no so a we no ayɛ no videos and pictures of Inogan wɔhwɛ nhwɛ ana wi wani so a ɛnyɛ na ensem mo nyina ɛtɔ afom no DLFM yensem troni Kingsley Mamore Nana Ken ana wone assistant superintendent of police eye Owura Kennedy Frimpong a wone na ye Katanka police commander edi nkomo ana wo kirem se abrante no baabi ya woda no ene anyan menka nkwa kiri ma menkwa homa so na ye nua ba ma Kingsley Mamore wono ene nsem troni a wo si DLFM anamu ewo woti mantam wodi nsam no achi Ken madrai Ejoso eni a wonam to say Ken erade de acha yen na woti mantamo kiremu ye eye Fulani ne no ane atwitwa ne sekan ana wono na atwitwa wokuane ne sekan na to amane bo no so Family Fulani ni emeda area Vota Regional Teaching Hospital ni kira ye Trafalgar ewo ku na Fulani no the condition e wo mu na no echi ye fi say enra when I'm moving the team, I will run government hospital. So move on home. I didn't say run government hospital. Then the team will team one time with the Bianca, the regional capital in the hospital. No run government hospital, a hospital. Some ready among for the hospital. My job. So we could do run government hospital. About the with the ambulance to the young family. And copy more ever voter representative hospital. Me now and say. Brente Adamu Bube or the Nancy Echo a DBA. Now, we could team in Rome or from okay, needing sway from again and Kennedy into Oceano and Nancy Echo Fulani, who was from Kwanwa, and I would do Nancy Bar, Fulani, so they did Abochi. And then man and Amber Wafumu. Oh, okay, daddy. Ya Fulani for Yama we ya Ghana for na nyando e drum be say e kwa for e betuji for na baba twanku fie na mu ben 1990 assign sansini sa ma ye twanku say ntimi ntwa oh e na oni Fulani no kasa bae na obi ni na bae e wo mu ni no entama so kwa ni na dika sikan yo e Fulani na dika twin sikan yo na mbo mfoni ababa twaja ene yenso ye de ma eye DLFM ni ye tie for no Okuani no etimi enya nani ai Fulani no Adamu na pampa mu se I say Adamu so ayi ni ti no ekenyi ni me osi ye eto otimi se de ekron da pa na nko ya pa bu se de pa eye kube no owie ye wan fa nsu wonu ma ne nsa efi na ba fa ba fom no onso nanka onya nanka wato intuition so not no say entini na PPA na say ensa na ensin osa we and a Fulani for the intent and reporter Katanga police station on and medical for some move from Quay. Now move on, I'm about to a year statement, not feed na investigation as in 10 so many Casa suspect Nankasa police watching more Munsa agents so no more. Now I almost opened a year since our almost a coin no year. Suspect no almost everything I can no saba no about the defend the case nothing not or much about beer. Somebody estimate could be in fact Adamu by the Adamu Edano I mean a papa. Ken Wadama Janaso Kakrama yen. Na ebusuya mo hwe yen Facebook no so no a pictures no ya ne black and white. Ana ya bele no kakra firi se de esitie no se wo ka se wo hwe a wo hu. Anhwa se bi omogyanam wontimi nwi bi da. Efiri se Fulani ne no
ye twa ne sekan na basa no ama ne ntre no nyina ye guabonten a ye ntimi nka se momfa moni sa anhwe wahu eno nti monhwe ne blare no sa mayen entike na kire sesesi ano mayehunu anantwie no wo mo say na afuo no anase it was an attempt our resist here na kodru pempenso yi about the sano ye clean ben already din Abdul Rahman Jalu or your friend in or any omuka samafo e wo ti man temafa yes assumption any friend community we are on then ekasamomo na ojemu a baby a entofano esiye efa friend ni opiani ni ntamo no na efombia emban hono 500 meters away ba dia okuani na fomu e won nto no mpo no eye no nwo se ba dia fomu da ne ba dia na ntwene didi about 500 meters away na okuani ni 90 ko duru ofa na oni ni nwana nya ntokwan de eburu omoji no mu ntese so nti uti ni eye omupiaro ni eye the assembly member of the year across na for electoral area na ekana na akwa ezincho no ne no it was an attempt yes or the emwa no akokora efu no okay enya ken wadaw ma senia posifo abemu a wo mo yes asem hwehwemu no mayenya na kwaso adi akire mayen etobenkum 25 ya ye krado se ye beji emu nkiremu ade amaye tiefo ye da aspa nwumre ni amane boyi yo abusuan yensam training Kingsley Mamori ade amane boyi efri woti mantamon na wo ba ye Facebook no so ajai eni pansa ye try to say tin me anto akase bo no esoi yento akase bo no so ane ye body awuramu wo court nsensem na de enipa otoso miensa wogina mra no sai wa na de abanda de atwa mu ndi se amayoko na ban na tia abanwa so ne ne omo ya nhyehyɛ so ma akototo ambulance ahodo de abra man Ghana yale sabia na bedi dwuma mama ye ho ataye pa na se ameka se attorney general gofra ya ba dame chire mu a sa na mo na mutu ye ne sikadie bia koso a o mabɔ man Ghana kapa ne send yo da se me kopie mu okoto a ensem agent ha man Ghana mo na se ameka se yi ene de su koto kwa setra na ne ensema do e kwaso chire mu a ene third accused person no ne de Richard Dapa afi oni eya attorney general gofra de bo dame ne gitahude bia kwa mu ntem na nsan ya jesa kwa ye nsempie ne WhatsApp messages ene kopie mu agesa nsem kwa court ene court fo se odabi asem we na aba no we de adanside wo mu ni senti na se na ye tenase ne ebo hu nkuro ne yesi nkunwa ne ehunu se yes na wo attorney general no gofra de bo dame no abdan ene abetenase na wo ne obi a ya de kwa bia bo no edi gitahu e kire ne se ne omamade ya no onyintum na onkwankwa ya agesa onkwaji ntentia no omufentia eye atofosen o kire mu adabi san nyama nya de court ebe so nsam no so san na mbra mu kopie mu na court ya de WhatsApp messages ko gu wan ya hwehwe mu na omso odabi ya third accused person no Richard Dapa kire mu adabi nsam weni ya menim de kure ni nkomodi akọ so ndie ni attorney general gofra ya bo adabi ndi san na ate o kire mu nsam no wasesem kura se WhatsApp messages ni wa ya de tinwom ene wa yi bi de afiri mu kura na jese ne de do no wankasa pe ne watintim de ahyem ene pa kire mu dabi nsam we no enye san na te kwa ne e ma cross examination e kwaso ne ne e da letter ma public air prosecution Yvonne Atakra obobia bisa okwagyina ma obobisa ne din san na te ene wo bisa sana WhatsApp messages amade ba ye no e wo mu se e ba ye na de e ba huni e we your original form na no so dabi de amade ba kan ne mu da ho pa na so we de asensa kire kakra ba mu nti ena ne de sesa Richard Dapa kire mu se dabi openi attorney general wa wo hwe WhatsApp messages nkoma ye di ye ne de ba ye ya we de ne bu abra ne sent no enya de odwen ho beti asensi ameka sai empanifo kire mamade apaula ya e de ama eye Richard Dapa na nsam no masa transa hwehwem sei WhatsApp messages ode ba ye no aso ejitum se nkoma na ba so sapapepe na te a ebetuma gya ne naso na ya dansidie anase won ba ya ne den na no na high court kire mu a ehu bahia pa sai san komodi e court so no betena se no manhwehwemu ye de afa ho sa dansidie na court betena so no ombegi atum anase wonu mu nyintum efri so mpezo mu hu ne se san komodi na court so no sapapepe na te anase nipa bi atena se ense kire mu e de afa komodi a ekoye na no ena ya trial judge eye justice efiasewa asade botwe kire ma se ameka nsem we no edi kan ba ye no obomane gitu mu se enkomodi akwa so na ya danside ni sente no
court betena se no mabobo hu pa na maboden na mo de attorney general kogina dakam no to nsam de ama no bisa no se krachi ensem ma course ni komodi e course ya sabe pe na tie anasa anya sa na no ayi no ho ano ane sente no Accra High Court agent say we dey tune say make say court kire mu evidence dey kan ba ya no na ye 16 minutes ya recorded that phone ba modern atena say no mu di nkwamo na mo record am ho age to mu nsem we dance dia na se fata se na ka court no e betena so na nka djoma hwehwe mo no hu ba bia susan e de bode ho no be fa nanso ne e me kopie mu court no e ya Richard Dakwa kire mu a attorney general Godfrey Yabo Adame ayen sa kire mu afa e sa WhatsApp messages ni mu a sesi amikase no so so ma ba hwehwem ahun se de nsem na be kwa fa DL kase boni de eche se de tie bia ne be firi mo ba bia so be som DL etiefo okon de firi wan so e ba no asani ni guso ekoso na se de asani ni sekuro no ho minimum obofo bia wo fa etioto no ko ho se wo kwa kokum ko twa amansa Kwadwo wo bra wo tekwaye mu ho no a wo tete ko twa amansa no wo twa na ne hwe na chi no na ko twa amansa mo mu yedai ekita ne kon na ne tua ka ne nsam oba pa no sum kura je ni tu aha enti sa ebe na mebuo no sa wo tia se that day say wo sha se na me sha se mesre se me nim ba bia bewie enti ama minimo bi so a wa fatuo esi obi so wa mprese a wa mprese ema nipa no sa anwea good okitatuo nani ewi eche wa gidi nsem tuo de ko ye enti okura we mu de Ghana dabi ya nyame amfa ya mahanko wa haye pa o ya no aside say yesika sem nye no ahead the pa answer ye wo legal terms be I say the wheels of justice grind slowly atemwo se wo patent train ya justice eche to no bo ase boko hwehwem ye ekosi ase go mo pro mo ho mebu ne mebiro mebu mo ne agu ne mebu ma na akwa bibie wo ho enti asam no ba na se ne esi ba no enti yanhwe court asam yan kan bi sa onso be court o say obekwa court won amekwa court ehwo no wana mekọ no onso kwabra sa we no ho na se ya temper bibi wo mu no we ye Dakwa Richard Dakwa na ese ya temper de me bi ho yes ene em yenko court won ko se ya temper na se ya temper kwabra ebusu ya da so agina mu e wo high court e won kran na ene court no tena se no ana wonom age wo pani Richard Dakwa a wono wo ye third accused wo mo gi ni mobile phone ana wonom age aban lawyer pani eye Godfrey Yabo Adame attorney general wono so mo gi ne phone wo mo hwe conversation hodo e wo so eye WhatsApp chat ya e wo mpanifo mienu entem no ana court no age atum se enkita hodie bia no a akomo mienu akoso mienu mo ntem eye WhatsApp chat no ene yesi ni pen eno so ye gide atum se eye evidence eno ye de din kan na wo bra judge ne tena se no eye wotemuafo ane din ede justice afia sewa asare botwe ana wo de tu da na wo kire mu ese wo hwe edin kan conversation a wo mo ehwe ese eye WhatsApp chat ko so ewo eye wo pani Richard Dakwa ana afenso no attorney general Godfrey Yabo Adame entem no a wo mo din kan ahwehwe mu age atum se wo hwe wo pani ane din ede eye Richard Dakwa said he was yi niema eno ene said he was answer questions ewo WhatsApp chat no mu no a se court no din ka age atum se no eye evidence ya ede na si wo mo kwan se eye wo pani ane din ede me patwa da attorney general so de yentimi ntimi no kasai sa conversation no so no eye Kwadwo phone eye prosecution team no so kire se eye complete na wo wie wo conversation ene wo investigation bibia e kire se wo ntimi nyina so se eye evidence na wo bra wakasa no mo kire mu a na se no a ya je sa WhatsApp chat na tum se no ye evidence no wo mo bepebre na wonom aye hwehwemu pa aye kwachiri ansa na emunsem no wo mo ede aba betuda na wo bra sane no ekoso no se Ghana fo beka ye abosumi ne da etoso edun watwe 18th June ana director of public prosecution eye Yvonne Atakura Obobisa wadi tu Ghana wo kirem se wo hunu WhatsApp chat ba ku mienu miensa a wo mo kenkan kura na ne nyina mu no wo hunu se wo hwe eye questions a ekoso ewo eye mpanifo mienu entem no a wo mo hunu questions ya efiri wapani Richard Dakwa ho ekọ yera attorney general ho ana wonom ehu anu yie so a wapani attorney general Godfrey Yabo Adame so ede ma yera
the third accused Richard Dakpa and director of public prosecution him say one behe na afe no one beti ni nyina dia tum na afe no enkomodie no ekwo so mpanifo mi enu tamu nyina no wo mo e dia ba be evidence ewo asenie no a ekwo so no emu na eno ana wopani Richard Dakpa edi tu ga na wotirem se ampa ansa na sa conversation ekura mpo ba be koso no na wadi nkan aye introduction a kire wopani Godfrey de Boadame ansa na wo mo ebe chat efi se Ghana ha no wontumi ni obi nchate wabra wonim nipa koro eno ntiro beti maka ade atuga ama court no ate se enkitahodie na ekwo so no se bi onanya ambush enye se bia wopani attorney general Godfrey de Boadame no na wonim nipa woni na chat na wonim nipa koro na mpokura no enam wono attorney general ne so ana nensa eka eye justice Yemi Kolende ne contact crutches and conversation nso ekwo so na wabra na cross examination ekwo so a na the third accused eye wopani Richard Dakpa wojira da kamu a yetuto otuna no ana wodi tu Ghana wo kire mu ese sa conversation no a eye director of public prosecution dia betu Ghana no ese so wodi ni nyina ba efre se want maintenance se ema efa ba bia ana se efa ba bia prosecution team no dwe se ho na ye omode no wo mo emfa ma metu dwa eno ntisese no court no agya tum se conversation akwaso ni nyina no eye evidence pa na no ana director of public prosecution we make attempt to say wodi eye full WhatsApp chat no ebaba betu dwa no ene ye wonya eye objection edi free eye opani ani din ede tadio sorry awono wo ye counsel anasa lawyer ede ema opani Richard Dakpa ene odi tu dwa no wetirim say defense no ehia more time say wonom eye investigation pe kwachiri na wonom ahwe messages na ba ni nyina mu ahwe say sa WhatsApp chat we no brofo we eye me client Richard Dakpa and the type here the message we any brofo we so attorney general and the type here na samba kaya eye mobile phone conversation course wa na eno so eye audio no 16 minutes ne de me no kasa court no de gaja to dada say eno kra de eye evidence ansa na WhatsApp chat no so ekokodru court to dem a ena me no kasa no so yaja to mu say Kwadwo eno so evidence enti natural say empanese say wotwe isi na say wansane si a ade hudu wa wi abrewa ni nkruma ti aseni ne ekoso sa asem we nso de ebe yiri o enim da etuo betwa o an se so ha se de kro no a we shada kra mpo ente honorable Dr. Atufo Sindi wombiem da bi o se akwaya attorney general versus the third accused eni pa wono de obi kwagina mra no na mra ne na die no sisi ono so kwagina mra no wa asem nim because ni mpa ne moma ono de ne ko ele mom tiri ba bi hwe bi wonim se emrem wo ho ye wo brofo bia ye kan say discomfiture discomfiture no ene say as a embarrassment o kai say emra court no transe no yeah court no e the advice be ma attorney general say won twene hu mfira asem no if it say the involvement in the case no also discomfiture okay in the entire trial process no oh say me ye law kakra e wo University of Bantama yeah ansana me kwa wie henyina se harusi primary okay o de no sha se fira kesi no be wie nketu eno nso ye me de ne me this one take retrospective effect okay me din ka control law no e wo University of Bantama ansana me baba ka betro BC wo henyina se harusi primary okay enti so we had judgment no any advice na court on the by I think 2-3 weeks ago no or advice attorney general say one stay off because the involvement in such case no also discomfiture we say synonyms and antonyms say we had the nearest in meaning as the presence of attorney general in such case no embarrassment as a harassment intimate public confidence in the judiciary no enkonkane ono no okohoko ye den eno ni asem no DLFM 106.9 eno ni asem no lewe mu ndi bia yakọ ye beduro aha de ntime nyu na se esi mu aje bia yakọ de de bia ha ntime nyu ka de yakọ se asa agro na ya dosun krom ha Kwadwo okon praise him hallelujah to aso yenko yento akase bo no so ane ye momfa nwura mu e wo mra se badwam ne no ena dom kuma mra se badwam me che minority caucus mo mra se badwam sisi ameka sei wanam de kokobo e de ma ban se ne manim ya da o mamode en ne ndura hodo agu containers men de global farm for de to mane o ma Ghana se de
ɔman Ghana ɔmatena ase ahwɛ ahunu sɛ nyade wahodoɔ bi ɛha ɔman enti ama ɔman mɛburu no ɔmbɛyɛ adwumaden aboɔ na Ghana atumi akɔ n'anim no yadeɛ di ɔhu yadeɛ paa ma mɛburu ntumi nyɛ adwumaden mmoa ma Ghana sikasɛm tumi nkɔnka ne sɛnti munyi nduro na ma no de ntiri de yale malaria ne nduro ne bi ka ho paa nduro ahodoɔ bebree na ɛka ho amade bae sɛ mekasɛ nduro no akakata mapɔtɔ aba ne kyerɛ mu sɛ sikɔdo ba kɔyi nduro no ayɛ den ne sɛnti nduro na ka ho no ma sɛ mekasɛ ayɛ nsɛmpi na no ɛdɔm kuma ne kyerɛ mu sɛ ne mani ɔmo de kɔkɔbɔ de ama ban sɛ nduro no nkɔfa mfiri samapɔtɔ hɔ a ɔho na so yɛ bɛyɛ hye no yɛ kyerɛkyerɛkyerɛ bi nso ɔma Ghana mu dan no ɛna ɔmo bɛyɛ de akyerɛ aban wɔne mu kyerɛ mu sɛ ɛha adwinye pa sɛ ɛbɛtena ɔman yi mu na wo aban sika yi wanya bi ankɔtɔ nduro mfa mmra wo man sɛ yɛnyene yɛ nonom na yɛlefoɔ ho nta wɔnom ne nnɛ obi ahu mmɔbɔ akɔfa aduro yi bi ɛde afirɛ mɔ no ne watua ho ka de ama sɛ ne yɛgye wankasa tamapɔt na da hɔ na ban sika no wankasa na wɔde toɔ de ato soɔ wobɛtumi ayɛ afiri so ne wayi nnuro ewu kyerɛ mi sɛ ɛtoɔ na da soɔ ne nti wontumi nyi dia na ho ngonga papa mu kyerɛ mi sɛ anamawa aban yi tuo no mu hunu bi da ne sɛnti sɛ aban amɔmɔden na sɛ wankɔyi nduro ne paa de adeɛ obɛhunu no kɔkɔbɔ de ama no kɔkɔbɔ 1 2 3 de to so 9 ba na ban kɔfa nduro na so bɛyɛ hye paa wɔne mu kyerɛ mu a wɔnhwɛ ne hu yi a wɔmbɛbɔ ɔmɔden ayɛ ɔyɛ kyerɛ na dua yi ɛmra mbɔ ɔmɔden ane sɛmtwerɛfoɔ ɛhyia yɛ na ranking member ɔno no ɔka ɛyɛ committee a ɔmate ɛhwɛ apɔmuden so ɔmrahyɛ badwam ɛyɛ kwabena minta kando ɛne wɔkyerɛ mu sɛ nneɛma aban yɛ no ɛhu papa sɛ ɔbɛtena ɔman yi mu na yɛafo bebree wɔ ɔman yi mu arasabea ahodoɔ bebree na hia nduro na ɔmabɔ ɔmɔden na ɔmde ayɛ adwuma nanso wɔne mu nya nduro no bi na sɛ wo aban yɛde nduro abrɛ sɛ kɔyi ne kwa na kyekye ma wankasa woman sɛ wɔnya dia na ɛhu paa wɔne mu kyerɛ mu a ɛnyɛ no nkwampɔ ne asɛm ɛha wɔnom na afei nso wɔne mu atete bi paa sɛ neɛ medical laboratory professional workers union wɔne mu kɔpi mu asopiti ahodoɔ na wɔne mu mbɔ mmɔden awokɔ a na yɛatwe mogya no ma akɔhwehwɛ mu ahunu yɛalokorɛ ha wɔ te sɛ mekɛsɛn wɔne mu kyerɛ mu sɛ nneɛma bi ɛsɛ aban de ma wɔnom no aban nyɛ n'adwene sɛ wɔbɛtua nti ma mmɔden atiatua te sɛ mekɛsɛ mu tifi a mu nya adwuma nti ayalefoɔ ohunu ama ne pa na ɔmu kyerɛ mu sɛ ne so ka ho bi aban yɛ no mani mmɔden sɛ nneɛma ahodoɔ ha wɔnom no kɔtua fa sika kɔma wɔnom no mu ndi ɔmaforo mama no mu nya ahoɔden na momfa nsa Ghana ayalefoɔ ɔmfa nsa ɔmo yadeɛ nte saa paa deɛ a ɔyɛ kyerɛ no sɛ aban anyɛ deɛ sɛ deɛ tie bia no wɔnom bɛyɛ ɛmu kyerɛ mu ni. The insensitivity and the irresponsibility of this government has become legendary. And so I think that when it comes to matters of health, the government must move with alacrity because it borders on the lives of the people. I am not going into the merits and the demerits of why they are going on strike at the moment. But any reasonable government will engage them and then plead with them whilst they are even at the negotiation table to go back to their hospitals or their facilities. And so, as a matter of urgency, I believe that government must respond to their call and make sure that these health workers are back to the hospital because already we have a lot of challenges at the health facilities. They are leaving, in fact, they are fleeing from this country because of the economic conditions we find ourselves in. Now, when they take their salaries, they cannot buy anything with it. And so, in a matter of between 2021 to 2023, we have lost not less than 69,000 health workers in this country. And so today, if you go to the facilities, if you go to the hospitals, you wait for hours because there's hopelessness in the system, because there's so much hardship in the system. And that is what government must be responding to. And so for me, the Constitution guarantees every citizen the right to health care. And so they must respond to the needs of the lab people. And yeah, what ye ranking members are one of our Masabajum. I want to Maden Eka Eya Apomudia, Committee of Mapai or Masabajum ano. Opinion Casa Cobra Minta Akano, one money, and I what ye, Ewo Casiabono. Yantua Casiabono so na Yankin can Ghana for messages in the Kakra. Ewo Facebook no so at Mopasa baby hinto Siabomu. Na ye bayin makuma kusa perfume rice. Na Ghana for Swati Asia ye palm. Na Odo would free tama. Anna wase Mahama is not fit to run these countries anymore. Ayo. Anna Kofi Parliament wase Ghana the sweet by Sikasem Yedendodo. I am watching you live from Aguna Bubikuma Upper in the central region. Yadas yepa. Anna Jidit Eli Blue and was Ghana a very serious pa. Anna Piaga with the Achimasafo Puyemantemo. And also I'm enjoying the news live from Achimasafo. Anna Asantua Brass. And also Ayasemo. Anna Lambon Nepe Lydia. And also good evening, Wafa.
and no say how are you doing me say ye hu you now so and was say kasebo ne dem e wo North Kanishi DLFM always enjoyable na praise him elder penny wa hwe ase say boom and was say what ningi na ba and was say ene birthday enti was say cake no so aye ready and was say right after the news we na mkudi menka pesi ahwe na mehwo kodo when your friend said defrauding by false pretense o ka kire me na kokobo am de ama no no o se nka nkira o se cake na ready nti yepon a wobwa na ono ye bepa ye to ase wo fom menyini ni aguna pempe me free say na da na e koso so obofo di ne birthday no hu ne e wo fia menyini ade nti na du no so na cake no betwa no de si fie menyini na cake kura de twa ne fie sem asa ye be ye nyina do ne yentwa cake wo fie mfa mra dwom ne yentwa kodo momento aso me to aso akomanimu a wopani a eba proye ene kankan krono ayebo no abamu a wakutia enu nti obrone se woye anti corruption campaigner ne din e the vitals azim wode atuga akyerem se mampani akufuado eto na mo bi ewo krom ha no mo a ebon pa ayesesa Ghana fo ye kasa etia ana ebusan so opani de ba asemu a ana wase nansan ye wo hono mo ana ete se wopani a wono no ye auditor general eye Johnson Ekuamoa esiedu ne dibra wodie se auditor general no asa ya sa atum ya man contract extension by 2 years na wotirem se adentia ana sese eba ne sa wotirem se atikrom ha ana wopani akane no ye auditor general Dr. Daniel Yaudomlevu aban we for so no ansa chenchina won kwa retirement wonya na adwuma nto ho wonya na adwuma nto ho e ma wonya na adwuma eto ho na ene adenti ne wopani na odene ba ye no ene wono so no time aso na esese wokọ na mampani akufuado ahyada masese ano ya sa ma no 2 years contract wotirem se ha dwen papa no onde ohunu se ba bia wote esa anti corruption campaigner no mampani akufuado pese wo ya na sadachi bia no wofiri abanwa no so se mampani a wobekọ so anya bibia die e woni dibra wodi ye ese mampani no emu wotirem anamo na mampani akufuado ani aban we etuo no akire pefe se auditor general dibra no wonya independent woni ho sa afiri sa ban no wodada wo sa asese bio kokọ a edejem enu nti eba ne sen ana wobi betena so se auditor general na yetimi pam no se afekura de wanyini na ele wobi nso aba na ono to time aso na mampani akufuado asama no 2 years contract se won koso anya adwuma eno na wotim se Ghana fo hwe na mo antransfer se mampani akufuado na mo na watuo no entwa yie na eba ne sanso a ebema opani na adwuma wo ye se auditor general 2 years na wode be adwuma ka ho no wo be favor aban no ade a ebon kura no a won ka ho asem wopani vitals azim nisemnie. Somebody was there handling case in court, yet the president wanted to ask him to still leave. And then that case keeps an abroad. In fact, the current Auditor General wrote to Salman that he is satisfied with the documents that he has submitted. So that £1 million or dollars has just gone into the water when the river was taking all efforts to receive those money. So that alone, even at the time that this man was appointed, someone said the way he was appointed and the way he really came out to say to dismiss Mr. Salman's case means that he is the good boost of the government. What he's going to do is going to please the president and his appointee. And this confirms that because even though the constitution allows you to extend the appointment of certain people, there has to be justice. And consistency is also important in good governance. Why in the case of the one you were asked to go, and then in this case, you asked to stay for another 2 years. And remember that the next 2 years, President Kwadwo is not going to be in power. So again, I will see that as a way to protect his future immediately after leaving office, so that the Auditor General will not come out with any damaging reports about me and his appointees. Any ayeti ye anti-corruption campaigner anidin ede vitals azim ana wode sansem we atu etwa na edumenu saka sebo aye kenkan ede ama wono wo ba ye Facebook no so aboache prince ana wo so wo chia ye papa na honorable lawyer Andiapia Kubi Asante Achem North MP wo chia no ye papa wada ase wo beje so ana eye Abbas Austin and we see great news, you guys are doing fantastically well. DLFM Betens yada sepam Apakai GH Atenase latest from the world of sports. Yabasisia DL News.
Ebusia yama wa dron ama wa kwa ba na nwumre nso biem. Emfambra DL 106.9 FM kasa fidie so na yawada enwumre no nsia kasa ebo esomre riedu se yesi nkunya na wa gudie mo nso no ne ekọ ene ne ba ne yede down na ohun sampi na ene eguye mpronso na enwumre yede ba Ghana de wa ena nkrofon close de latest any exclusives ne yaboabo ne nyina no a yede eba besomo wo somfo na enwumre eyeme ayesu ano de share apakan GH the blessed king tantam so a mention semana semfam fifie emfamade mention se emfam fi head of public relations and strategy Edema Ghana Football Association yefe Neil Armstrong Motagbe na just ended Ghana Premier League no wakasa fa or season na ye dia kogui obeka se season no very very exciting and competitive league and ye wo kroma or see ya ball league in the summer test within just 2 years for my Ghana Premier League ababeji league season so ye has any kotoko so munya struggle into bisana obeka se league na ye exciting and competitive. We've had an exciting league, been followed quite avidly by football enthusiasts. We have a champion Samatex who has 2 years in the Premier League. So for some people that's refreshing, for others it's also disruptive in the sense that you typically expect clubs that have been long-standing. Neil Armstrong Motagbe ana waten nkan wamana so to aso eri tujase ene kasa oro ayeka ere fire league no wa enya no affecting football any league no na GFA no ende how mu ya omu tu wana mo sene be anyama boni bi asisi wo en football no e bi ti se nanse a RTU normal ko found registered players no mo di akobo game o sisa anyama ni nyina no aya na egu en football na animas na mo GFA no e tu wana mo sene be ya en football no e benya good integrity. Obviously any negative commentary around football affects the brand of Ghana football, and so it's for the FA having gone through the relevant processes and come to certain determination to make a signal, put out a signal to the general public, especially to the media, that having come to certain determinations, we will be applying our rules to the letter and ensuring that the integrity of the game is good. Neil Armstrong Motagbe, head of public relations and strategy at Ghana Football Association waten nkano na yeda swajina Ghana Premier League insensemnuma in the veteran sports journalist ye friend Osei Owusubempa na wakasa Osei Ghana Premier League no Masa League ready nyama enkoyo Heroes ya yeboy sa wohwea o man ketua bi ne kase hia no wahye no na mu Ghana League no de entesa Ghana League no to work out to me predict scoreline beba na league no pre arrange ya hyehyɛ dada no bebo park so ache o se Ghana Premier League no masa any credibility and afren so anya competitive o se wo hwe Ghana Premier League na asese na wo hwe movies no. I'm sure you'll be watching the European Championship when Belgium with all the arsenals of stars were beaten by Slovakia. I mean, against the odds, I'm sure those who are into betting and stuff will put much of their money on Belgium. But you go in, at the end of 90 minutes, Slovakia wins. That is what makes game exciting. It doesn't matter whether your club wins or you don't. When games become so predictable in terms of scoreline, so that the ordinary casual observer can sit anywhere and predict outcomes. Osei Owusubempa, veteran sports journalist, ana watenenka enanyumbe yempiemu Kumase Asante Kotokobobo kono omo akachi no mu coach Dr. Prosper Nate Ogum na coach akasa osi ne no Kotoko etnase na so omu twomani ekohwomachi a adia ba kwa last season ha omo no players omo de omo bae osi players odi omo bae no ene no enyama anhyeda ankoye amfa omo enti animanima ya no ese Kotoko ewura market ne so na ntentem so ano or to me signing players no munya players omo pe osi adia ba kun so this season signings no omo be and it's omo sign lower division team players into Division 1 and Division 2 players no more sign on best sign players Ghana Premier League no omunimu. What we have to do is to reflect on what went on in terms of player recruitment, in terms of player performance, in terms of player discipline. We need to look at all these things, which of course we have already done. We've had a series of meetings on this. We need to do a lot of structural changes in the playing body.
Na coach Dr. Prosper Natogum Amananso twaso eri to just say last season oba players ahodo ni bi a ode ba kotoko no enyama no hwe ede afi omo nche no o mentimi amfa sade no amfa ma no very disappointing. Nemo ono as a coach our the boys ne buy no or take blame for players not the buyer or meant to me and performing. For the signings, I think the players who came in, to me, what I expected from them, I couldn't get from them. So I would say, as far as their performance, some of them, not all their performances, wasn't anything to write home about. So it became disappointing because Dr. Prosper Natogum coach Erema Sante Kotoko ena ebusia mwatene nkano na otwi ena FA Cup final no eba so ewo University of Ghana Sports Stadium ewo Legon bobo ko efre ne Nsuateman FC omone bofo kwata no ena the final no de ebo so kwasiada 6 pm ena sa game no ebekoso na Mr. Wilson Atta ena chairman edema FA Cup committee no or see afi FA Cup final na ebeba so no ebe special event or say nekra GFA president Ket Okreku ebe lead FA Cup team no na omo the trophy no ene nkeka ho akwakoshia vice chancellor Edema University of Ghana eno achinso no omo the trophy no bekoto ewo school mo sports stadium no won't be any different. It will be special. It will be very special. Make us say in the DFA president Kate lead FA Cup team no na yakwakushia University of Ghana vice chancellor ne leadership e school mo Mr. Wilson Atta eno no na wamaranswa ori atudwa se ade ba akokra be ma fi no FA Cup final no IS special and it's for the first time in the history of the FA Cup no final no ma referees nkra and ekwakodi no show biabo se ma referees na ekwakodi no omomone bone so no ebekosro ebe top notch eno achi no se nkrofobisa no na bofa kwata no kra no omako relegation so matuma kodu FA Cup final or see in the FA Cup no the massa untumi underestimate team bia. For the first time felt all female match officials and their performance will be top notch. Trust me. Obi beside me say, Nhyiraba Kwadwo or ya relegate you omo. Let me bisa omo, me bisa oni akose. Nhyiraba Kwadwo I may Sky FC free competition. Sky FC yi media mao efrimu Samatex Premier League leaders efrimu. Mr. Wilson Atta ne kwakwa no ena odi tu dwade disrede ere to Ghana fo nyina anim se kwasiada ena final no eba so anwumre no nsia nti obesere obi amrantam na ebeye nije eno achinso no ose wopese wo the real state of Ghana football nyame adoma kwasiada be piem na behwe final ni bi Sema Brantem and let's have fun. Kick off here 6 p.m. Kwasiada 23rd June. Until Mr. Mombrantem, if you want to see the real state of Ghana footballer, Obehuno Kwasiada. Mr. Wilson Atta, FA Cup Committee Chairman, Ana Ebusia Watenen Council, Mr. Alexander Akwesi Abebio, CEO Edema Bofo Kwatano. Odi wani chem our 10 constituency our Bunu region so ono no ye MPP parliamentary candidate na Mr. Alexander Kwesi Abebio echema ni team Bofo Kwatano no oma ye ready very prepared FA Cup final no omba bebo o se boys no camp omu training na nyame admo chino mbetu afisu nyane edi omani achem nkran no ma be prepare o se organizers no emmom sike bia ye na mmom no ma ye ready FA Cup final no omba bebo team no prepare se ye beba FA Cup final no nyame bo asande na ye preparation bibia intata boys no camp omoye training serious pa na ye nyame pa se ye be free sunyane nyame bo a o Friday. Mr. Alexander Akwesi Abebio amananso yebisanse ene CEO se mo hye na mo wini ambekwa kobo Confederation Cup Africa na mo ready se bo for kwata no mbekwa Africa na eno se Africa ne bo ne ye din esanse sikasam ekomnemu no bo for kwata no board no Asia aye meeting omo nyina ye ready se team ne hye na omo qualify kwa Africa ombe yiska na bo ama team na tumi akobo Africa.
Yeah, playing in Africa is very expensive because especially more about Latina Ukupima or North Africa, where to go do Ocran Nhyiraba Kwadwo transit or Dubai and the Adians and Wetimia. They are very expensive. But all the more, there are a lot of meetings. Mr. Alexander Kwesi Abebio, CEO, Erema Bofa Kwata no kopiem e 10 constituency e wo bono so no e no ye MPP parliamentary candidate wode nkomo aworo ade atudwa yede amao enne enwumre yempiem amanone na yemfa nsem ni bi mfio emfama dia yenhya se emfa fi heroes na ekoso na owram awo group C a omo second game ni nyina no atodwa ewie na result no say enekoye oman ye friend Slovakia omo ne Serbia koti obi ahye ne yonko eka baako sanso na Denmark ene England edibo ani game ne kwawie no na obi ahye ne yonko eka baako enso ewo ebo enwumre no nso ise Kenya Oma ye friend Spain and Italy wo grubino omo de bebwania a big game by all standard yenremu ewo Copa America na South America omo so omo championship no e hyase ahemrachi about 12 am Kenya Oma ye friend Argentina and Canada edi bwania the opening game na yede won komo edi atoanim yenremu na ye monitor emfamao na hu ne ekọ ene ne abadia yen hyase emfamfi kwa ye friend Olympic Leon Akache normal captain Alexander Lacazette na report ebani se bobo kobi Saudi Arabia ene oma ye krado so mbema no 30 million euros afibia so mbeje na oma man 2 years contract so mbesan na mum Alexander Lacazette a reject sa deal ya o se onye krado so obekọ Saudi Arabia into obetena Olympic Leon na wasina kan enso bobo kwa ye friend Etihad omo Saudi Arabia oma confirm so mo manager ye friend Marcelo Garado no omo jane kwan na omo jane kwan no omo so omo hwanim say former AC Milan omo manager ye friend Stefano Pioli no omo de beba na waba be ye adwuma de amoma ye de won sam editu anim uram Argentina Boca Juniors omo akache omo 19-year-old Argentina center back ye friend Aaron Asemino mero kasebo ko ye friend Chelsea omo ni abre so omo ko fa brante na wabesia kan de amom ni release cross na $25 million Chelsea aye krado se omo betua na brante a ye friend Aaron Asemino 19 years wababesia kan de amoma ye de won sam ede mao na Didier Deschamps oma ye friend France coach a confirm say Kylian Mbappe fit nyame adomo china omo game omo ne oma ye friend Netherlands ebebono Kylian Mbappe betime giremo abo game ni bia ye de won sam ede ato wani mabusia nyina we so na goodie won sam aye de ba no yem fancy mi amede nsam no ebe down dia meje so no eya Yesu ano de share apakai GH the blessed king. Over to you Okogyeabour. Mena se apakai nti mayemfa sofa no ento aso na fe ye ne Ghana fo nso ni nkomo ekakra abusua enkomo anwumre ye de ema wona nso wa kire wa adwene nyina no ene se wopani a wono waya anti corruption campaign na ne din Vitus Azim wo kire se adenti ana wobra wopani Dominic ya Domlevo no ye auditor general ye hye no a meni papai wa retire na wopani a wono so ne din Johnson akua moasiedu enso ne time aso na yama no 2 years contract na wotire se entwa yie na wo hunu se bibi bomu abusua nso wogi sansem we esen ye ni nkomo free se mo na mutia tax 0534 050199 0534 050199 and 0593 4065 65. Good evening. Good evening, Okogyeabour. 1+1 Spinters Road. But I mean too. Only my pa and me with the other two Jackson. My team. Oko Kutua. In the folk Okogyeabour. Oko, I didn't hear me Yakran say. So near Yakuni. Me patron, this was the last 7 years. Okay, well, Matthias, it's a papa is here. Almost umine I enter Ghana, it has me the Chianica. And the Omo the people more a true as Oka, no for other court, no court today, and who was a Medica. Won't too many family 2 years, no matter who may need quack. And in the bush for any day, and go for shows any day. Go for Hano, go for Tika one in check, said Omo to feed me on my new man go for Costo.
What mean you Medas M7 went. Good evening. Good evening. Me pacho metewonka we did this offer me friend. And they say they talk about them. So Brajan they come from 11. Brajan pacho me ntie we. Na o man penny wa tumra na. Papa. O se wa na tumra. O man penny a wa sa man no 2 years no. O man penny wa tumra. Wotie wo penny vitus azim ne stance na wo se obra. Daniel Domlevo ne time so ye no. Aban ya na ka se wonko. Enti se obi so dia so a dent na wo sa ma 2 years contract extension. One tumra dia. Na me photo o man penny no ho pa so be no o be so ye dia. So one tumra not le juma so ni dia. Na me ba o auditor general Domlevo na omodwuma on na adwuma nso ani ka say papa no wonne omampani ane abano nkere ya kata desent just man so kan ni sama na ko ni buda o ma e kan nkere ma na peso be ko ni asem se bampa. Good evening. Good evening, Okogyeabour. Me pacho di sana from me friend. Papa G, committee na tama committee na ni. Papa ba mintie. Ai. Me ka asem e ko ya me jo kwa ya na me se ntasi. Domnebu bole be no ye Ghana fo a. Enti Domnebu re tama nso am. Ni ni se ku so ya si je obi tama nso am. Ya se no se ya me be 2 years ka ho. Enti so bi mo ja na se den. Ndi ya na ya chini ya sa adibo ya chini nke medase medase. Good evening. Over no fa say over majo mejo so sa kwa de over what is saying nyame adom sak ma mintie o dem to pa over unim say ye udi 60 years ss wajuma oko pension na wajuma so enia nia ofe adwuma no so no anase nia odi uso no otimi ma extension no ma contract we a contract no de amano enti contract no de amano ento onye ebonye medase. Good evening. Good evening, over Me pacha we did say na frame friend over offer me pacha me did the phone na akuto amanse friend ma mintie me offer say offer atemo offer na the way police me asma o se bra be me ame ko police station na ba na ye to party na be na party na fe na be no na bro offer ba de ma ko police station why say he the given you check a full check anything with offer be now the na ko check am o be we be na ma fa ko da offer yen check no ma bi na gama fa na to papa infra se bi ko la wo fi a we take ya mo nya aduma nyu eye dere ni sa mo bi chance sa ha mi ni check na wo ya aduma gama ya mi akọ na che ko ya ti ya ko na fi you put for extra o mo nya aduma ye it is o ma nya aduma ya serious na wo ko medase amansia primary. We are my last caller. Good evening. Good evening, Emmanuel. Good evening. Good evening, Emmanuel. Imam, I'm into you. Okay. If you know why. Ocran Nhyiraba. Me yes, you say your mom and only me cha adwa huma kudodo sa. Na me ade ba ko amehu e wo Ocran Nhyiraba kasa hu ni ade no edu bebe no ansada anyemite. But no nyina mu no eye oman adwuma na omumienu no nyina wo omude ato omu so se omoye enti wiase de adwuma no se woye na woye de bia ene ye twa bi to enti me sure say ya oman no contract no e fan se na adwuma so ni do nti okay you me da se pa me da se yenti me fa frefo no ebiem Kwadwo nti na kire say efiti yanka to apen so Ghana fo ade hia
aye omaya adwuma omakwa retirement no no omodwuma nso ani saa na ebi mpese obunchiro oko yey oh say ye no be ye gina ne nti no asam ne ba ye kan se de tie that's right oma ne mra ne kire se wunya mfrinshi aduasia a retirement we obi a we public servant abomodin so do dwumadie beto no akodwo ahome na kru na ye temo no adwuma ni krum ha ananya saa ne tie emebu no makọ school so man kwa adwuma bezi no man experience ye fo obi adwuma se ye pe 10 years experience ne de wa wi university otifie no krache so obi anya 60 at man kwa tena fie no nko home na nkola ne adwuma ni binye na mama na bre me de betimi aka no no e mofra ni bre o ndi nkokurafo no munima adwuma ya mofra mo mo kwan mba ye kurase ne wo ne se nkola ya be se be munima ade kurase ne nkokurafo yi dabi o me ade ba kwa me tan akuro ma ye ntimi ye ama ye nya manyosam emfiri mu ye me tan ne se obi kwa akọpa dwuma ya fe ne wa wie school a yesese woni experience a experience I am fa me pa cho no bi anya 60 years no da so tia da bi experience no ye nya ne wo yefunu mu ana me ntiase mpa cho sa wo ba ye sa wo be kan news yi yeah sa wo kan bi ba bi ansa na wo ba ha mpa cho na nka dad Lumba ka kire wo se woni experience ntime mfa na sa wa mfa wo a experience no ba konya no yi and ho na asem no sha se efiri enti wo ye ko wani mu na wo nya experience ndi ya besre omomo ankwala me de ankwala na uti na ba na ye hia o omanya 60 years omongo tena se oh na young boys ne young girls na ba na nya adwuma ni binya na ye hia ye opela ba wabanti opela ba beje mama no ebusia ye ko yemfa seda ema DJ Omarion ona de ko Facebook no so ema wonya bi ehwe ye na Kwadwo wonim se adwumafo a wonom ewo bubu diva boutique ewo DLFM yenche ha ya North Legon okay yes wo mo say news no mo biem ewo ho pa mo fa ye ni agro ai enti ye chia asantoa ene ne madam Foriwa wo so wo mo 8 ye pa na dem life enti workers nyina ye chia mo edin Kwadwo what be da bubu diva bubu diva boutique ewa here minim na bubu na minti danti no aje se da bi sa wo ya buso pele unso pele do no ne passport stamp wa ma wakwaba enti yadamu ase asantewa ne madam Foriwa yadamu ase enti kasebo no ye de besi akenkanfo mienu edi amejeso gangster katia meeting kura Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy bi yada mu nyina ase anwumre yi ama mu nyina mo eniti a ogyean oboja yesoso a DJ Hitman opele waba wadi awoso ebeto amuso DL